Kuma na Gicanjama kinini tu guku nenda-ini macambiki makiuria Gicanjama ciuria ni undu wa mbica na videos aragikorirwo agipost videos cia Samido. Gicanjama ni arakorirwo akiumbura ndeto ciĩgiĩ Samido uria uraroraga bururi wa China, na Gicanjama is the one who took these photos iria arakorirwo agicia nenda-ini ciake cia ukinyaniria. Irari photos cia Samido ari airport akirora kuria China, na fans ni marakorirwo na ciuria nyingi muno kuri Gicanjama. Karen aronanagia mbica na video cia Samido agithie China, fans makienda kumenya uria Gicanjama aragikorirwo agikinyirwo ni mbica na video icio cia Samido, kana they were together na Samido in the airport. Na macambiki marakorwo magigithitũrwo hanini ni wendo wa Gicanjama kuona if she's the one who took the photos, aragikorirwo akiuma guku Kenya na oroha thabari kana araingira ndege nginyagia kuria UK just to say goodbye to Samido. Na macambiki marakorwo makihurira Gicanjama makimwira ati ni makenagio ni uria akikoragwo akiendete Samido. Gicanjama ni arakorirwo agikira mbica ino na arakorwo akime caption akira Baba Nimo goodbye, kana akira bururi wa China to take care of Baba Nimo. Na Samido ni arakorirwo akionia Gicanjama wendo back tondu ni aroire mbica iyo Gicanjama arekirite on her status on Instagram, na arakorwo akime repost on his status o mwena ucio wa Instagram. Na hau niho macambiki maragikorirwo magikenio ni wendo wa Gicanjama to Samido, kuona ati Samido in the airport ni arakorirwo akiblow some kisses to someone uria andu maragikorirwo magikuira ati ni Gicanjama urahaicire ndege nginyagia UK just to say goodbye to Samido, makimwira ati they can't get enough of how endete Samido, kana uria akionagia Samido wendo, kuona ni aragikorirwo akiuma guku bururi-ini nginyagia kuria UK. Samido akihaica ndege niguo akorwo akirora China kuria akoretwo agithie na mbere na tour yake. Na riria Samido aragikorirwo agikinya China ni aragikorirwo akiuga ati ni akinya wega, no maundu ni maronekana mari maritu kuria China because people speak a different language na nginya miandiko kuu ni tofauti. Make sure turn on your notification or subscribe niguo hindi ciothe ugakinyirwo ni video citu.